ne akana a fe bona ake re mo phumutse ake ene roetsa ka mkhware re rona re kopa ba ha ba tlo ba tshake ba tla tsama ba ilo mo etela ake lona fela bealo ake fela bealo. And then if u dumela fela bealo tshwanetse bo le tshepiso a o lata bana ba because le tshepiso ke ena bolela gore mama ha ba teka bana, which means ke tshepiso sa batleng ka bana okay at this moment ake so and then gona bano bana ba ha ba tlile ka mona ba bana ba tlo dula le nna mo ake ba tla nna le nna mo ne ba tla ja se ke tlo se jang ba tla etsa ke tla mo itlisa ko lona ife ha support le nna ake and then sa bo itu anga se ganele tshepiso ha tla a re tlo ba bona nka seke and then transport mo dikolo bo le tlhabile maboloka mo bana ba ka mo ba tsamaka di transport ya o tla bona plan mama o tla ikhutsa mathata a mosadi wa and then abana if ever ba topinking angithi inganjalo kosa kube ne follow up yeah asifiyeleni ngifuna abantwana ungayenze into mhlamba ngokuhluthuleka ngifuna ukuthi ayenze ali right from kamopelo usho because of ngitsho lebe kumele at least nami ungiphe yona we understand because semanje siba yi surprise for me because ngicabanga ukuthi thana ungiphile ekulumeni masiza ukuthi no wena ufuna ukuthi masifika kube ne solution njengale ngoba sizokuthi masikhamba la sifile emuva uthola ukuthi asinayo isolution. So mina ngifuna ukuthi if ufuna ukuthatha isinqumo esinjengaleso because ngiyazi ukuthi ngesindrebele nesintu esikhathini esiningi umntwana uyahlawulwa umntwana wenzela izinto zesintu so mayinasele uthi ngoba wena ubakhulisile uyabathatha abantwana ngikuzwa ugcina uveza namagama ukuthi mangenzeka something uyayiza ukuthi nase ukhuluma amagama ukuthi mangenzeka something kuthi ukuthi kukhona ongakavuleki esifubeni uyabona so kusasa nangenzeka anything kuthi ukuthi kuyokwenzeka lani ngawo it's questionable uyabona so that is why ngithi angayenzi ngokuhluthuleko akayenze azimisele. That is why mina and begodu nguye owazi abantwana ngoba ukuchaza indaba ukuthi abantwana akameli ukuthi bahlukane bona bathi nangabe abantwana labamthwalisa nzima bathi akasiphe abanye sibe nabo ngapha ngikhaya bese abanye babe naye because khumbula ukuthi nasele ubakhulisile abantwana ojwayele ukuthi bayaganga baphatha amadlazi nangasamuntu ophatha iglazi uyokuthoma ube ne-trauma umama uzokuthoma agula athisha umntwana ngawo phatha iglazi ngimkhuza nje already sekanalo uthando lomntwana you understand so mara nakuthiwa asibambisane mina bengifuna ukuthi sistikeni endabeni ukuthi asibambisane mara nangabe yena ushow kungabe ukuthi simkatelele namkhana simenzisile ngifuna ukuthi kube phuma ngaphakathi kwehliziyo yakhe yokuthi yena ufuna into njengale ukuthi no mina ngifuna ukuphumula ngoba abantwana labangithwalisa nzima by then there is no need ukuthi sisuke bathi siyokulanda bathu bani uTshepiso because already sekune solution. Mina bengicabanga ukuthi the most painful part is that ukuthi ungumama onjani ophila ngaphandle kwabantwana bakhe whether ubaba ukhona or bani because isikhathini esiningi siyazi ukuthi abomama bayenza isiqiniseko sokuthi abantwana babo bayabathwala noma kunzima kangangani. That is something that I wanted to engage no Tshepiso. That is why noma ngikhulume naye phone ngathi ngiyamkhalela ngalesi isikhathi vele siyamthwala siyambopha sigijima sikhamba naye le nakafika le kubonakala kube lihlazo abomama abanye bakhona ukummala ukuthi umfazi onjani uchiya umthwalo wakho emuva nangabe uchiya umthwalo wakho ungacala imali maintenance because amagama akhulumile. That is why ngibona nanje the moment isiloko sibisi sikhuluma kuthi ukuthi ngigcina ngigcwalelene ngoba ngifuna uTshepiso umama labantwana mara njena sele nifuna uyiceda ngomnjalo what is the use ukuthi isikhambe sofuna uTshepiso. I think mina njengoba ngishilo ukuthi iwish yami bekuthi uTshepiso kosathole leyo discipline because nanoma balaba abantwana akuminus ukuba ngumama bentwana uzohleza ngumama bentwana so namele azi ukuthi ungumama bentwana so kunesidingo sokuthi sifike kuye. Yeah, ngicabanga ukuthi yes ngingakujabulela lokho ukuthi simthole. That's the only way mama ngoba uthi wehlisa ihliziyo I know ukuthi kunjani ukuthi ukhulisa abantwana baba umntwana wakho mama ngicela ukuthi wehlisa umoya wakho simthole nangabe ujwayele ukudelela wena akuveze
ngoba indlela lokwenze yona mama ugcina wena ngumthetho umama akacalani nomkhwenyana you understand njengoba uyibekile uthi kahle kahle umama sekadlala indima yani yakatsepiswa which is something else and obviously ugcina abonile ukuthi ngcono ngibalekele kulo and angeke abathatha abalahlele endleleni bantwana umntwana wakhe umalume naye sikathatha ungatha isikhwameni sakhe uhelebha abantwana ngisho uyakubona mara ukuthi uyini yena utsepisa ukuthi mara udlala indima engangani hlangana nabantwana bakhe angiboni ukuthi uyabona angiboni ukuthi uyazi because yes akafuni ukuba involved ngithi yari so yabana ngithi mina benithanda ukuthi umama makafona athi imali kabantwana ayikangeni anginikeze nereason mhlambe ngizwako imali ayikangeni nana bese ngithi mama kanti waye kungafuni abanikazi bobantwana kube ngipho ukuthi imali ayikangeni so bese mina ngikhiphe ngincede usesami uyangalasena ngifila ngathi yonke imithwalo lesebayiletha kumagogo bekubelena njengosesami akwazi ukungicontact ngabantwana bakhe eshubulana ngokujabujukela esicathulo ngiba ungilase nge200 ngikwazi ukuthumela yabo something yebo angina problem mangithumela via umama mara kuba ngcono nangibona ikhulunywa ngomama umntwana yebo so akekho zero absent umntwana lo guy yebo bengifisa ukuthi at least asamele ukuthi siyeni ke no show it's what I can be that are you entering something agakithi bilo nje king Bokfontein entrance yakho deng ayisokudini awu hlaka sikuntini vela akithi bilo ngalisibulo ayibona personally itharu mara hlaka adablela ukuthi ngakithi mara mama ka gore wena she's your colleague a ona gane gore go ka kry mongwe wa tšhomi ya gago o naganang gore because ke nana gore di-colleagues di na le ba bangwe batho ka kwa e leng gore wa tseba gore a ka kry-agela bojwang wa bona rather than o mo wana no fitlha wase ntho re ka etsang ke eng kore a ke na airtime ra founela ngwanyana o ko mothutlong ba re ke Rosina a re fa di-number tsa monna wa Tshepiso monna Tshepiso a ka se tsebe gore mama a mapedi a o ka ba tutwa to ke bolela okay monna wa Tshepiso ha re bolela ha re fa dinamba tsa monna Tshepiso ha re botse monna Tshepiso re go etsahala re batla direction re ra mmotsa gore ne re batla Tshepiso again or re batla wena why di phone land because Tshepiso re monyakile la mathomo re phone re le kwa and then no o tsere call a phone la bana ko ntlong a re mama o kae Tshepiso tla go bolelle wa mi tsore Tshepiso ke clever jo o mo tseba hantle Tshepiso ba le moteng ne a ke le mo founetse Tshepiso ha re freitag di Saturday plus a ke re ka osane ha etsa a re tla mo matsapa mo ka osane mare yetso simple founela ngwanyana ko mthutong o motse a founele Tshepiso a botse Tshepiso re yena o go Bokfontein Tshepiso o mo ka wa itse gore motho lo na le monna ka Bokfontein mara wa motho ke maybe o tlo motho ke mo tebellong mo wa o tlo motsa o nini Rosina super o Tshepiso o ka mo Londre ba banyane wa ritsi and then wa itse gore o na le monna wa hae nti o ko mthutlu motho ko Bokfontein ke yena so wa bona ha re etsa bjalo and then go bolelle le gona ha founetse kwa o ra gore le yena ngiyazibeka manje ngicedile ngaso sure azibeka kana hangata or a ke motse gore kana Tshepiso na Bokfontein ko kae ka ke motsisi gore kana o wena kana Tshepiso na Bokfontein ko kae yeah ke iphone number